cyane ko waba ukunda amakuru kandi uyakurikira umunsi ku munsi, ukaba utazi umunyamakuru Jean Pierre Kagabo, umunyamakuru umaze kubaka izina bidasubirwaho by'umwihariko mu kigo cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA. Numwe mu banyamakuru beza iki kigo cyagize yewe kigifite. Gusa kuri uyu munsi hari ibivugwa kuri uyu munyamakuru Jean Pierre Kagabo. Ni iki kimuvugwaho uyu munsi? Amakuru ari kugenda agaruka ku mbuga nkoranyambaga nuko uyu munyamakuru Jean Pierre Kagabo yasezereye mu kigo cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA, yaramazemo imyaka 20. Hanyuma se uri kwibaza uti yaba yasezeye kubwiye mpamvu, cyangwa se niki cyabaye kugira ngo uyu munyamakuru w'icyamamare yirukanwe cyangwa se asezererwe muri iki kigo? Ibyo byose nibyo tugiye kuramburira hamwe muri iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe impamvu yavuye muri iki kigo. Kugira ngo usobanukirwe byose kamwe ku kandi, nukuraza gukurikira iki kiganiro kugera kirangiye. Niba utarakanda subscribe kandi ibuka kuyikanda kuko ni inyungu zawe ndetse n'izacu. Gataho ngaho twe tubaye ikaze. Maziranye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Ikaze. Turafashe mwese mukurikiye KP Media, uruhererekane rw'ibiganiro tureba aho tuvuye naho. Jean Pierre Kagabo wari umaze imyaka 20 ari umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru mu Rwanda RBA, yamaze gusezera kuri aka kazi, ashima ibihe byiza yahagiriye. Jean Pierre Kagabo yatangarije itangazamakuru ko yarambaze imyaka 20 muri RBA kubera ko yatangiye gukorera iki kigo cyitwa All4 muri 2003. Yavuze ko yasezeye kuri RBA kuko yabonye akazi ahandi. Gusa ashimangira ko nk'umuntu wabaye mu itangazamakuru atazarivamo burundu kuko rimurimo. Ati itangazamakuru ntiwarivamo rikurimo. Jean Pierre Kagabo yahagarariye RBA ikiri All4 Nyamagabe na Nyaruguru kuva mu mwaka w'2010, ahamara imyaka 3. Muri 2013 yimurirwa ku cyicaro gikuru cya Radio Rwanda. Yakomeje avuga ko mu myaka yose yakoreye uru rwego, icyamushimishije ari ukugira amahirwe yo kwakira Perezida Paul Kagame mu kiganiro. Ati ntabwo nakwibagirwa kwakira umukuru w'igihugu kubera ko mu itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane. Uretse iyi ntambwe kandi, Kagabo avuga ko muri byinshi atazibagirwa harimo ko ari we gahunda yo guhuza umuntu wagiye hanze ya studio na studio yo ku cyicaro byatangiriyeho. Ibindi ni inkuru z'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Central Africa, Cabo Delgado n'ibindi. Jean Pierre Kagabo yashimangiye ko ahagiye atari ikigo cy'itangazamakuru, ariko azakomeza kurigaragaramo binyuze mu buryo bw'itangazamakuru rigezweho rya podcast. Ati igitekerezo cyo kuyikora ni ukugira ngo nk'umuntu wabaye mu itangazamakuru ngire urubuga rwo kuganiraho n'abantu ko no gukomeza gutanga umusanzu binyuze mu buryo bugezweho bw'itangazamakuru, aho tuzajya tuganira ku buzima rusange, amakuru agezweho, ariko cyane cyane njyewe nabyise urugendo rw'iterambere. Icyo nshaka gukoraho cyane ni ukuntu u Rwanda rwiyubatse kugeza uyu munsi. Yagaragaje ko nubwo asezereye azakomeza gufata RBA nk'umuryango we kubera ko yamuhaye amahirwe yo gukorera abanyarwanda binyuze mu mpano afite. Kuva mu mwaka w'2018 kugeza Ugushyingo 2025 yari umuyobozi ushinzwe kunonosora inkuru za televiziyo Rwanda, akanakora ikiganiro Imboni. Jean Pierre Kagabo asezereye nyuma y'iminsi mike afunguye YouTube channel yitwa KP Media TV. Hanyuma se umwanzuro w'uyu munyamakuru urawuvugaho iki? Duhurire muri comment. Hagati aho ngaho nyimbaye mashimi. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Komeze mugire ibihe byiza kandi mudukunde. Hasta la vista.